ayongedde ogumya bannayuganda agamba nti maama ali bulungi talina buzibu bwonna. Rebecca Etwala Kadaga ali bweru. Oyenze kubaki oyenze tukobera nti ali ku lusegererwa Kadaga tukobera nti Flaga Beara oyenze tukobera nti wa NRM kiki kyoyenze okuba y'omu kubatwala kampeni za Kadaga. Ebyo byawa ati ndikuwulira obuvunaanyizibwa oba omuntu ayogedde Zembere ndikulinda kutukoba oti lukuba lwayo ategeiza abasoga yatumya akati amawulira agavwere y'omulwere we anti uliriza lukuba lwayo waruuka otegera lukuba lwayo waruuka ndikuwa anti ndikuwa ekifaananyi ekyomuntu ayogedde Kadaga tiyesimbye luuka anti kyekyo ono waluuka olikwogera ku bya Kadaga twogere ku busoga aye kasota ndika luuka anti gwaliko lukuba lwayo ali walala ni Kadaga ni bakampeni badegezaako ategeezezza abantu abasoga nti tebatwala bigenda mu maaso ku social media. Wali afunamuko obukowo ng'oli owekamuli yayogedde PA we naga nti afunamu Justin Bukosefu naye ali mukomawo n'amaanyi mangi anonye n'akaluka President Museveni. Amina tumwendeza bulamu n'okumusabira kuba tusinga kwenda mama ife kuba kemulamu aire tukola emirimu ensi ejje mu maiso ni Busoga etambule bulungi kuba enzira yendesa muntu bulwaire tumwendeza mirembe era mwena tutule musala n'okusaba bisatu obulwaire ekomera n'okufa tibintu birungi byakwendeza ate nakudino bayongera ku ekyokuna chaji obwavu oidingo omuntu omwavu kabiri obwavu chike mwine era sabaka mulwaire obwavu bokairi y'omuntu bukulala buli mumbera era banatera n'otandika obutafu best certificate ngabona obwavu nibwo bukuluma butya tibuyita aye wano we butuuse buyita mpa amawulire iganga